nabi twakwakira nyo nashemerwa kwakira ninye nakira ubwire nira nangwa hazakire kakagenda mikinji neza happy new year Cameroon nkamunana neza kuruko mwaka nkebyo abo kubwire na birthdays zanje waza kuzimpereza cakes zanje za imyaka yonera bire yeah exactly karyaro hana niza kuzibasa akinyina ashobokana kabasa ko konkani siba mkama kureba ngiyo still amano kigine orije imyaka yone yimbire ntaka kurebera mbe ni kurebera za TV zezo kurebera byizira amasumaga to kwegizo yatarebere cyo umuntu yagamba ninge ki ya postinga ninge cyakozire ki so to some point oshango umuntu no mureba burizo or you meet that person like you meet every day kumbe nebe byizire but we thank God that you twakuvuganaho hati nawe nico kikure cyo kusima ruhanga kugira ngo tukirya bahurire nonga so no huriro takureba music yi wakoze rubwiro ubona hatwa kugitera ushuti generation neji numero na ne yakare yi wagiterere na bakinyumero no hurota ekitinu sane cyamukama uruko ya kuba tukugira ngo no kubasa kwanje tukugira ngo namana ganje nemba bazamukama konko bwa bino gikoro kano tegatega ngo nebasa kuja kwisubwira ubune kitera kugira ngo nabakitera ushuti kikoze unyuma abaziyenga kwa kuba no korekesha ngoro ebyo toro kubiteka teka iyo no korekesha ngoro teka nota kumanya ngo even nabantu nabaza kuchikunda no kora uteka konko za kureba bwemba bazi oreba abantu bachikunda so numukore byo shongoro ogira uti reka kamfe cha tayo torosho to kwegambira ko tukonka igini hit terekanje teyo tumukucegambere arwe cyeshongore cyo gukora ukahurura twonke cyeshongoro cyabonera utakachishize neni wochehurra ocheza kuchoza wachitombantu bachireba batyo for example charita akayangere kweshongore cyeshongoro cyakawini namweshengeze namjanti wafaga agabyeshongora ngo kubiri abo kubakana areba timati ngebe nebici konke cyeshongoro kutwachi cyohuize cyabahita abantu bazi no kubaka no kusenerizo so like cyeshongoro just playing go throwback like buruwakana cyeshongoro just play sechkumenya so no kora yoteka aho abantu no bakusharama. So initially idea keri yawe yo korekesha ngo lecho. I think by then you are still working together. Byona ninye nabene mbahandika. Ebyo shogore byona kurigira kimwa grade mpaka chi yaherukireho yakoze na Washington. Echa jimpe whatever. Oh yes that's. Byona ninye mbahandiki. So echa Washington cyo tarahandiki. Nacho kirumumbe nahandiki. That's nice. So ngataka kutera akasuma gajati mukora cyeshongoreke no cyandika. Ninzi biro kitikiro. Konka buri kikaci bakitari cya sente kugira ngo bakwereze sente. Kitari kashiwe ate biro bakaba ari umuntu omwe niwe. Twantwara kimwe twatu. So hati nategwa kutaho. Twetagisa ne sente. Bakira hamwe abako yene ebe kubagita. Reka kubavuga abana bakwataje ibintu abantu bakuru ati nyo na Charity turi inkoko kureba timu ya Manchester United abahagizi ba Manchester United bari serious kuchera bazana tito twabugamba don't blame sata bahagizi bomba bitamu feeling kuchiritwa yes ito ntekateka bindi when they don't know what exactly is very true ntekateka bindi mtekateka beef konga nyotinga gabindi I don't know why konga kuchiri ito norebo mu mahuriro ibintu bitukusinga yo kwenda generation agent bashaka omwana kesho ngo yajangu bogera ko bibi byoka ebirungi birungi babyera birabanange so ito biri ko bari bitukora mu mahuriro twatubira tubinaho kangara kachagagira sorry bambe mwe nitwe bibitu marabi tubone mu mazimand that is really tubasa kubashara abo kugira ngo amahuriro ngakunde
tubona aba mwene bakunde birungi so twagwakirungi tukakireta aha nabake nabo bino kuchura wadeno bake but it's good okumukwatanisa nkiretera n'abandi bantu babareberaho because nimwe bakuru nimwe twashangireho so twashangana mugira muti numukurana definitely ni twe tuza kukurana no matter what washanga umuntu atari kubasa kukurebera hwiwe na sister Charity nentwaza yanyu kutwaza mbe kozi nyo kata kareba gani muzo social media muza kwejuma muza kutereba ko nakabire ho gara ninjira n'abantu abaretire kaza kubaho kukakaheza kabura so washanga abantu abeshongozi batahibanye batabagendero and that means no batari kwenda no batakure kopa bakuru kandi batakurateza abantu abakuru ati ko kuba first born omuka waba matsiko geka exactly buri omwe ni warwa nareberaho so wakora binchi banchi manyisango nabarumuna bawe nabantu baza kureberaho bakore bebyo so notekwa kwegendesereza aho none kuretera kiye kibuzo like abana bariho hatu mu western particularly like no shanga umwana narangu bakuru betu bamukwatsireho like amuriyo misho kache echo kikaretwa embereje karetwa kwimwe kare kugira ngo inaba mwakwatsireho kugira ngo barebereho hariya ngo bareba kabakwata kandi abatine bakwatsireho nyuma like mu generation yanyu abantu mwakwatsireho hati abana abaroho bwa hati kandi ntwire ninki bagambira nza kutura ninki bagambira mpaka turugero mu magara genseje amarara omweryo na nomwemanyi omweryo nomwemanyo uri debambe sebo yes omweryo nomwemanyo abantu abeshongoza kutuye no mu burenge rwizoba uwo kugira otogu nomweshongoza abemerire aho kurangwa ogu nomweshongozi 90% n'abantu abarabiro mu mikono yanje 90% n'abantu at least buri muntu ayine idea yanje wakireba uwo kubanza abaroho abo wajya ngwemerire ntwenda tubamanye tugambira ngo ababiri bashatu bana abaroho abemerire no bamanya nyowe tubamanya abeshongozi baburengera izoba tubamanya nimbamanya Charity Tindatine Gioni Ray G Matt Henry Tipol Manyo Mutesi ba Queen Marioni ba Lady Diana ba Emere Chikazi Emere Besti bona mutino umuntu atine idea yanje wakireba that's good Ray J arakugambye ngo ninye natererize cyeshongoro cyenshazi uzagamba if I ask him he will tell me so kora arigache yo ombuzi terezo like akachandikire so twa nkandi ho nintera keyboard arkweshongora so tutereza namjante cyeshongoro ni hiti ataterekaniwe ntireje ni hiti kandi yote tag ntunuza kuba nungambira era kiza yashingambira ati na hati ni hiti muganda cyo chwa ngambire nkiza nashireba wakireba so abana ijo nkando ni ndio mihanda yanje navuga no mwana yazo mukunyacuzinga manyatu mutu yambere manyatu mugisire kitu mukozire ki mbwe ni nyondugo wanje no mweshongozi nawe no mweshongozi ningano yo tubento gambo nze kuronda umwana kugira ngo nze kumuyamba nze kumuronda hari ehinta rukumanya owunta rukumanya si so ngo kunagamba abana nibita umwecyo omwemanyo ekimama aba bakubana batandika hato umwana kakureba yakora yakeshongoro yakakora ranga yamuyamba kakahurikiriza ubu kandi nkakurikizibwa no kakakora yakakora video yakareta nka Sky TV mwakatera he mirundi 2 kiba cyaho amanyango hati waruho natachikuvuganaho na street akakubongaho naraje kora na concert kandi tashwabira kandi concert abyeshongoro cyeshongoro kimwe cya video nabata hari umwana keshongoro cyeshongoro ki ndukatena ndamugamba ambeho
bakitera TV West emirundi 2-3 yaje yine yabe nakora a library y'omuntu yarugaho nawe yarugaho akujango yabaserebu namuganda namujaranti muganda gumana nokora abukwa music nyonji tuire muto jeshoye ko kaje yara nawe katiriye bukanga organda rwahanjiri I know uri kubaserebu we nabo azo mu ruganda mbera uri yo mwanda babici you know takwe atiyanda kubura kuba umuntu wabutosha yagumana asibo munjo ayichinjirine halo atakwenda kuzakora atakwenda kantu waro yashungwa amasimu abirashatu agabeniga mutera bakumwenda sho namjante sho zinza kusiyo wire nizikwaho tiyaho kiza binabe ni mugambera yagumya muneki yabe nakora konkanka atabamu kutumango mureti like tino ukubasa kumutunga tino ukubasa kumwe andiyo ni inteka teka umuntu wakubasa kwa yabanze kora mu library Fanto muniro kuchira kumanya abantu bo abe cyo tukirekera kireke ko nkanya ni show amanya batitizo really you know kumenye matches bulai noza gukora research library ahe ahi abirere I don't know whether it is noza gukora research yawe ngo muntu nogera konka batecuru njo kwamugambira ati yaho all in all butosha nimbagambira abamwe banjuma bajaga heyo nkolankadde okay nabakurikiza yes abakumpurikiriza nubo kureba bihiremo ikibihiremo hazabarho bemerire bachetegereza yes abakumpurikiriza barho nabishongoza bar then aba na necheshongoro nikigirangwa bayangire amazina gabo tagarushomwa mu kitabo cyerkwera twaganira munonga konkare kabaza tusamporingire matuzine mukaregisho cyaringira matino ariko mwerire tugarishe tuine mvuzo bigi tuganira nawe munonga so reka tuyokache cyeshongoro cye then tugarike Misirize mononga naremwa reka mbereho reka bakaze sigazo kurebeza meisho nanye mazima de muno mtungo mugambira byone bikoko kwataho akogera tinkunda bintu ninkundiwe azabambo chiwurira ko niworoba zente zawo tekamu acheza kunyiriro yinduka kasasura batachukurebaho abandi bamureba manya bamupaza akigero bwenje buce agenda nabo konkaye bwangu first cut is the deepest echabacara mukimanye jengo musheija wawe wo kubanza ogo Evan Warbabaro first cut is the deepest echabacara mukimanye jengo musheija wawe wo kubanza ogo Evan Warbabaro first cut is the deepest mwabachara mukimanye omushija wawe kubanza ogwe Eva Warbabaro de kankhereze bwino iware kwakana karora reje ekinkugamba ninchimanya reka nkwe bwino hazoka kasengori yanwe baro nibagenda bakupaza bato bakutwara ohikayoterera hazoye bwakumanya ngwe shaheriyo izo bari muri nyigamu haza mukayombamu nico kijumo cyarutura nakujuma ngwa Mario gawe ngo gakuremiso wabaro meaning ngoriyo wabandizeho nwe baro wachetegereza umurembo gutebaki mukoze sebyo akongana no yakwata kigame nana kiteka teko mutoje atoria atecheta kure atamario gawe ngo gakuremiso wabaro meaning ngoriyo we nabati nabandi we nabati nabiyarabireyo abiyarabiremo kashaba baba twokwe ni chigwa side zombi konka kandi
noreba omubuhangwa ruhanga akabanza kuhanga omushaija then ija yakwata mu rubaju rw'omushaija yihamu omukazi so omukazi abaganda nibagira ngu gye buva negye buraga omukazi naguma ari omukazi twine ebibuzo bingi konka tukuza kugenda kubuza personal life biki reka tukubuza ha music yonga iwe nk'omuntu watandikire music ya western yes kana hatokiro where do you see music ya western ahiya hikaninga ombero myaka omeisho ahiya neza noreba ngo abana barho ababezero mbigere ninga shaba bakuratire bariyeno batwara music ya western aharengo rundi maybe orumutarashyireho bariyeno batwara aho bayongire mu kindi icumwa bitakori eriyaho nito tugende tugiye korra nyowe nkabatandikira foundation nkabatandikira omusingi nagusiye hinagusiye kuko nanagambire ngo abana bampurikirize ninga shaba kumpurikiza bakatwara advice yanje nibaragamo ikintu cyo mugasho music erone yirukanjara rate yahigura munonga I appreciate mazima ngo abana bino hina nibagete enteka inasigire ibatekurire sincerely ndangu you're not disappointed. I'm not really nindeba kureka ngo bebe nabagambire ibintu bishatu omweryo ekimama na nomwemanyo ebyo nibyo bikwaza kwiza kutugariza Misiri konke ebyo byabirugiremu sincerely abana nibakoraje mwana akora icyeshongoro harimo abakora vorongoto arongo nga yesterday no mwana nsindikire akeshongoro nareba najanti mwenu kandi akakacendinga kari mwana n'uruganda gana no konkora konkashi konka ba producer bakora ibishongoro ebi like niba bari ariki kashimana tine center kwangwa nakugira nti cyeshongoro ninchikora imitwaro 20 mu studio kazimpa nyoni za gukora vorongoto yanje yawe njikwereza abana banje babyo niwe no producing right top producer and producer na ibishongoro byanje ni kongati tanto gambira ahariwe iwe kechishongoro kecho no bakwireba sento kachikora aba nimba binga ninjira ntendeba njira ntkonka hajerote ninjira kubahabura njira nti omwe nteka munira kiryanje kugira ngo ari following na nyuru murimo abo kubantereba ba producer kubatero hece shongora social media cyatambara some of the producers karabo kurugo mu stand bagira ngo umuntu nejane cyesho azo mu studio ati ninyenda ngo nkore cyeshongora nyeshongore nka Rasta Charz nka Sister Charity nka Reggie nka T-Paul hato shanga ngo produce ibintu byamuzo maraka akugira ngo nayenda ka sente nawe akanambya ateji patu wa sounding nka Rasta Charz kandi arakumbi so ashora ati wecho no kigamba wecho nka producer kandi omazire ebro binjo nyawe ninye producer omwe ninjero mu ruburengero ninjero mu Uganda yona agerizeho munonga kuteza abana ningezaho munonga umwana yaretekeshongoro abo ko mwana nayijayi no kunda ureba ngo nakunda konkatara kubaza ninga nabasa konkatara kumanya zongezaho munonga mutereza ngeranti cyabe cyo kugira ngo recording ekigambo akindi ninchikora konka producers abandi obo bwire nata wine ejo no sense takuza kugizamo hapana we no mpaka sente ki akwechesho konka manyane ni twita bari abakwija kweshongora ntutegana abo kwaninza kwija hari we kugenda nyende cyeshongoro kandi nyenda by next week kibe cyashwire next week nataho umushayitano nana nakugenda nacho nazahari nataho mu studio shayitano naenda paishamushanju agende nacho abaine cyeshongoro so hata na washanga ato we atari patient murimo gwakora music ya namnonge hito ya burengeruzo kugira ngo egere hiyahika nakora vorongoto yawe kwereza after all haro aba kweshongora je abo babaragitwaro mishiwe na kwa vorongoto yawe ati we urutwaro bwire ukaza kumuhabura kajoteji eshime kubirya habiye rya to kumara bwire bwinje umwana karaga kajata
kandi jo Rasta Charz we ningo mucho bantu bakora ibintu arenguye biri no ati biri batakanisa no kutakanisa ngwenka encourage enkadi bado otironda hajirota abakanisa atono atinyeshanje ninjenda so kwe ni mjante mbwe nkore no chendo otyo iroko uze kuchikora na sente zagenda nazo kwenda ngo taziyaga kwekwaza okay that is good. So Rasta Charz iwe nkomuntu haracesho ngecyohereze gukora of late ecyo garikiremu kwana ina manze gariro